1018 achuk thayo aboni bisingo panchayat samiti ni 188 achuk thaitei hangkor porishod ni 96 achuk thai booth no kitingi dalbidal booth kendra ni buskango phungni seminar line no gobang lukuro basawai tongmani mangkli nuksakha administration ni bukaktei grak naikul mungruzakha teni haikeno joto panchayat amsairo ko booth jolui tongo Shangrong shani fungni dam sinini simi chengai rizakha panchayat booth angai tongkha 35 block ni dalbidal panchayat ni 1819 achuk thayo aboni bisingo panchayat samiti ni 188 achuk thaitei hangkor porishod ni 96 achuk thai booth no kitingai dalbidal booth kendra ni buskango phungni seminar line no gobang lukuro basawai tongmani mangkli nuksakha administration ni bukaktei grak naikul mungruzakha teni haikeno joto panchayat amsairo ko booth jolui tongo Shangrong shani fungni dam sinini simi chengai rizakha panchayat booth angai tongkha 35 block ni dalbidal panchayat ni 1819 achuk thayo aboni bisingo panchayat samiti ni 188 achuk thaitei hangkor porishod ni 96 achuk thai booth no kitingai dalbidal booth kendra ni buskango phungni seminar line no gobang lukuro basawai tongmani mangkli nuksakha administration ni bukaktei grak naikul mungruzakha teni haikeno joto panchayat amsairo ko booth jolui tongo Shangrong shani fungni dam sinini simi chengai rizakha panchayat booth angai tongkha 35 block ni dalbidal panchayat ni 1819 achuk thayo aboni bisingo panchayat samiti ni 188 achuk thaitei hangkor porishod ni 96 achuk thai booth no kitingai dalbidal booth kendra ni buskango phungni seminar line no gobang lukuro basawai tongmani mangkli nuksakha administration ni bukaktei grak naikul mungruzakha teni haikeno joto panchayat amsairo ko booth jolui tongo Shangrong shani fungni dam sinini simi chengai rizakha panchayat booth angai tongkha 35 block ni dalbidal panchayat ni 1819 achuk thayo aboni bisingo panchayat samiti ni 188 achuk thaitei hangkor porishod ni 96 achuk thai booth no kitingai dalbidal booth kendra ni buskango phungni seminar line no gobang lukuro basawai tongmani mangkli nuksakha administration ni bukaktei grak naikul mungruzakha teni haikeno joto panchayat amsairo ko booth jolui tongo Shangrong shani fungni dam sinini simi chengai rizakha panchayat booth angai tongkha 35 block ni dalbidal panchayat ni 1819 achuk thayo aboni bisingo panchayat samiti ni 188 achuk thaitei hangkor porishod ni 96 achuk thai booth no kitingai dalbidal booth kendra ni buskango phungni seminar line no gobang lukuro basawai tongmani mangkli nuksakha administration ni bukaktei grak naikul mungruzakha teni haikeno joto panchayat amsairo ko booth jolui tongo Shangrong shani fungni dam sinini simi chengai rizakha panchayat booth angai tongkha 35 block ni dalbidal panchayat ni 1819 achuk thayo aboni bisingo panchayat samiti ni 188 achuk thaitei hangkor porishod ni 96 achuk thai booth no kitingai dalbidal booth kendra ni buskango phungni seminar line no gobang lukuro basawai tongmani mangkli nuksakha administration ni bukaktei grak naikul mungruzakha teni haikeno joto panchayat amsairo ko booth jolui tongo Shangrong shani fungni dam sinini simi chengai rizakha panchayat booth angai tongkha 35 block ni dalbidal panchayat ni 1819 achuk thayo aboni bisingo panchayat samiti ni 188 achuk thaitei hangkor porishod ni 96 achuk thai booth no kitingai dalbidal booth kendra ni buskango phungni seminar line no gobang lukuro basawai tongmani mangkli nuksakha administration ni bukaktei grak naikul mungruzakha teni haikeno joto panchayat amsairo ko booth jolui tongo Shangrong shani fungni dam sinini simi chengai rizakha panchayat booth angai tongkha 35 block ni dalbidal panchayat ni 1819 achuk thayo aboni bisingo panchayat samiti ni 188 achuk thaitei hangkor porishod ni 96 achuk thai booth no kitingai dalbidal booth kendra ni buskango phungni seminar line no gobang lukuro basawai tongmani mangkli nuksakha administration ni bukaktei grak naikul mungruzakha teni haikeno joto panchayat amsairo ko booth jolui tongo
Sangrong Shani Fungni Dam Sinini Simi Chengi Rizaka Ponjet Boot Ngai Tongkha 35 block ni Darbidal Ponjet ni 1819 achuk thayo Abani Bishima Ponjet Shomiti ni 188 achuk thaite Hangkor Porishod ni 96 achuk thai Boot no Kitingai Darbidal Boot Kendro ni Buskango Fungni Simino Line no Gobang Lukuro Basawai Tongmani Bangkri Luksaka Administration ni Bukhakti Gerak Naikal Mungzaka Teni Haikeno Joto Ponjet Amsero Boot Jolly Tongo Sangrong Shani Fungni Dam Sinini Simi Chengi Rizaka Ponjet Boot Ngai Tongkha 35 block ni Darbidal Ponjet ni 1819 achuk thayo Abani Bishima Ponjet Shomiti ni 188 achuk thaite Hangkor Porishod ni 96 achuk thai Boot no Kitingai Darbidal Boot Kendro ni Buskango Fungni Simino Line no Gobang Lukuro Basawai Tongmani Bangkri Luksaka Administration ni Bukhakti Gerak Naikal Mungzaka Teni Haikeno Joto Ponjet Amsero Boot Jolly Tongo Sangrong Shani Fungni Dam Sinini Simi Chengi Rizaka Ponjet Boot Ngai Tongkha 35 block ni Darbidal Ponjet ni 1819 achuk thayo Abani Bishima Ponjet Shomiti ni 188 achuk thaite Hangkor Porishod ni 96 achuk thai Boot no Kitingai Darbidal Boot Kendro ni Buskango Fungni Simino Line no Gobang Lukuro Basawai Tongmani Bangkri Luksaka Administration ni Bukhakti Gerak Naikal Mungzaka Teni Haikeno Joto Ponjet Amsero Boot Jolly Tongo Sangrong Shani Fungni Dam Sinini Simi Chengi Rizaka Ponjet Boot Ngai Tongkha 35 block ni Darbidal Ponjet ni 1819 achuk thayo Abani Bishima Ponjet Shomiti ni 188 achuk thaite Hangkor Porishod ni 96 achuk thai Boot no Kitingai Darbidal Boot Kendro ni Buskango Fungni Simino Line no Gobang Lukuro Basawai Tongmani